Ingeta panzami makesa mabundi ya Congo fulbe byoso bakamene yenge kieno mu zolangangu yelendo. Émission Tanguzeto. Émission Tanguzeto. Émission Tanguzeto. Émission Tanguzeto. Mandanda mangitinga Congo Télévision. Maveangwa kwa mpangeno, ntekolweno, lekeno, mbuteno, muzinadia, mbutakiala Lucila. Ngudia mewena mvulala nanga, kasi sedia mewena mvulala nimi nene. Saka mulunge na pfumu nanga, mwana nimi nene. Bambuta yebayaya, yenge kieno, muzola ngangu yelendo. Émission Tanguzeto, émission Tanguzeto, émission Tanguzeto, mokati kwa kila mizizi, ngitingila Congo Télévision. Sembiodio, tutukulusonga, wunu diaka, mandanda, makafu, maluti liko kikai kia lukula. Ngitingila Congo Télévision, kulukula, lulanda, mandanda, mambanza, ilulanda mpova zayaya, lulanda yaka mpova za mfuma kilongo, kadi beto tunasala sana yebabonsono beninda mukati kwa kabu dia lulando. Besi lukula baovo, antuka kabazoli dia kafutu kwa manimako, bao bena tata mana lande la luzolo wa mfumu wanda nsemi, kadi mfumu wanda nsemi teka kasabuka, yani wasisa kabu lulandu, yani wasisa kongre, mu kongre kakayoyo tufeti natina bundu dia Congo. Besi lukula baovo, beto, kumbanza lukula evo kulu kuikaika lukula pene mazikwa mole kavena zikwa dimosiko dilenda kwenda landi mvalanganiza batu makaka semudio do bawu uno kia kibesi lukula bavukane muzikwa dia mbuta mbumba kulukula bakele mandanda ma yaki miyimbi di batombo ele miningu bato mene yimbila bato mene yangidika bakeluba semudio beto mungita Congo Télévision vos mambo matai di bundu ya Congo en tout cas tufeti nuana ye nata mambo momo nate kuna ndungunu lulanda image za mbuta mayala kulukula kadiani wena envoyé spécial angita Congo Télévision kulukula mbuta mabiala en tout cas matondo kibeni lulanda mandanda ma mbuta ma lulanda mandanda ma kulukula mu nzila a telefone ya mbuta mayala matondo Nioko makesa tia twatifana pova kwa nkulutu bayaya mukikai kya lukula yaya ntula bwe ngeyo yaya lubondo na nama obyembuta mputu Ingeta ntondele mukumpana mpova mwana Kongo tekera kabaka mpova bayiti abayandi bina bene mukisonga nkumbwame yaya ntula mbadu ngena mwenanga manyanga yenke no mutatika mase yenge yaka yenge muzola ngangu yelendo ngeta mbuta fuma kilongo tondele mukumpana mpova beto makesa mabundi ya Congo sungula ko mono yaya ntula twena mukikai kyambanta lukula bayaya babo katukalanga fuluki mosi beto bayaya babundu ya Congo mukikai kya lukula katuna soba diambudi ankakako twetilanda kaka malongi mameni kutu sisila longi ya Congo ne makandala kadi beto buta telema kimbangi kya minu butu adia ndefi na teye tuzolele luaka vambata mongo na teye tunanunga kaka mukaka tubina mene mununga beto twetilanda kaka nemputu kadi yandi mameni sisila mamo walonge to ne mandansemi twena kunima mandi katweti vambo kwako mumavambo mankaka ingeta chikamene ingeta mbuta nongo tukili kumbanza lukula tumoka saniye pangise to mbuta dibandi tufeni malongi mbuta kundenda utufeni pe misiku nyande wena kundenda munongo mundena nongo kati tuwana kule timba yenzuzi kakiesi ko ingeta beno kupumbu ye kudi mbuta pambu konde pumwe tumukimbuku tala nukono si image beno veka mungu lumona fo tudidi ye povidi mamoso malupeni
Mukumu fumete ni mwanda Kongo tulombele bo. Ingeta ifobo ifobo. Tukundeno. Tunatungiradio Kongo jeto tutungiradio Umayala neta tunatungiradio Kongo jeto Umayala neta tunatungiradio Kongo jeto tutungiradio Mulu sasu neta tunatungiradio Kongo jeto Mulu sasu neta tunatungiradio Kongo jeto tutungiradio Good. Yoko. Makesa tia. Voilà, par exemple, Makesa Bodia Congo, Tsangoze Tozikele Kofi Beni, Tulumone se Mandanda Maluti di Kumpumbu, Boabo Tulumone se Mandanda Mulumbo Kiaunu Maluti di Kulukula, donc Fulubia Bionso no Bauvo, Kabde Ulando Kaka, Ikabu de Ulando Kaka. Kadi kimvuka kia kondo kimvuka kikondo le misiku kimvuka kioko kakikwenda na kontwala ko semdio do tuti bambola ba bonso no moyo ba bonso ba le sala sala ngiti na ko television numéro ya WhatsApp dina vovo lutufili langa ntangu betu na baga ntangu zazi etuna seko la mongeta ko television kidi bena kumputu ko seyani kwa Amerika ye motiza kaka ba lumona ye bawa muningu amazi kwa meno semu diodio beto mongita kwa television vo diambo ditali di bundi ya Congo en tout cas même média feti ko vila kana mawakene